Pai wani ana pe moi. Kau Maka. Manako botol ba e kalama. Pe pagelahi pe ana paki pai ba po. Tau to ko wan pe o Sione. Tanga e mau ai pare o tau I mei olunga nei whai e o tua ia klaisi sisu emen I mange au ono o fulu mahiwa e folfola himi I mano hiwa lau at peha ngai vesi ke he kau I whike ni tataki si tau tolu wakai ai o whalahia si e tau tamai ai ne whakaha kia kaua ngahala e ui pe tokoa koe whanau ai o tua Oh
mari e moni pe. O tau whama ko whai e tātaha. O hi e heiki, iono family. Kai hua noa ka whai e tau Fkmanatu ha honoanga tonu o sio tai pulou toki ririu ai au o mau hono tatau Fiona koe tui ulau I konga. Ulau I tāni ki whakarewere. E tu mau pēa e whamoni, koe, mōpure, maunioni. Maunioni ange whau e ngai konga. Ke te maulawa ke whamatala e maunioni a Fiona. Mau turi atu te hange ko mea utano kai apostolo. E mau wala atu he mea na e ala mai a Fiona ka te mau tolu. Whai ho mau whamaui. E whamaino, koe mau o kalaisi, koe mau ia o kakato. Tau pehea e whakawhitai o mau lau maari e. Whetula a koe ni ku mau whakata mai ki ai. Lono ku heni. Ai whamiri, mi ngai kup whekau aki o whamiri. Ai maheni mo e kau ngā mea. Au mau heni mo e siasi ke whakamoni whakata. Koe aho lere ieni. Mawomi o Fkmanatu, ai tāpua ki ai a Fiona, ai whawhau mai o ia tama, o mau whoha, o mga puna, o ke ui atu, I Matangi. Whaftai o ku hale reipe whanau wha puna hau ei, reipe a kailang tau e tui, vai apply vai me whare matapure. E iari kuola, ai mai ngai puna whare family, motua, taula kia kau. E ke se tua tā me ngai family mbonga hea boni. Ai kau ngā mea. Mau heni ko toa hea honi. Mau lotu atu. I e whonga. Mo e uhenga e mau kau ngā lelei ki hea honi. I wha maa mau tāpua ki whamonuia. Mau hii ko e kātoanga Fkmanatu. Tuunga e mau heni. Omi ho merino. Omi ho keresi. Tuko lau maari e ke ni tataki mau tolu. Mo katoa nga mau Matangi. I wha mau tāpuaki. Ke whailonga I heni. Mo hala ni ki langi. Mau loto lau maari e. Ki whamama pa ke whamonuia. Ai ngāwe ku mau kamata he aho ko eni. Ke mau ao ilo ai koe fau ke hea Fiona. O pau ke mau fau kotoa he pekia. Te toi tu. Ke au sia ai moi tai ngata. Tāpuaki mai whamonuia. A mea te mau whai I he hoani. Ai whahu me whakalangi. Eiki o I kātoanga ko eni. Tuko mai a mau tāpuaki. Aulot makore ngai meani wa whaalo si su kalaisi. Kako yo mau whamoi. Amen.
taure soni me kosperi nei toe matiu. Ni mai wahe kam talau kamino tolu e vesi. Tuku kiono hongo fulu. Monu ia ka ko kinau tolu ngoi masiva na ulau marie. E ko nau tolu e pureanga he vani. Monu ia ka ko kinau tolu whamamahi. E whawhie marie a kinau tolu. Monu ia ka kinau tolu whakataki he tō mo nau tolu ai Fonua. Monu ia ka kinau tolu whie kai mo whie inu ke maonioni. E whakamakona a kinau tolu. Monu ia ka kinau tolu manawa o wha. He whai manawa o wha ka te kinau tolu. Monu ia ka kinau tolu maa ho nau loto he te nau mamata ki he o tua. Monu ia ka kinau tolu whatupu meri no. He e ui a kinau tolu e ngahi foha o e o tua. Monu ia ka kinau tolu ku whakatanga i koe uhi koe whai le rei. E o nau tolu ai pureanga he wani. Monu ia ka kinau tolu ka manukia i mo tolu ko whakatanga i. Bolohi e kina, i e kowi kehe koe uhi ko au. Mo fia mua kai langi tau. E lahi o moutotongi he wani. E nai pehe, e nau whakatanga i e kau palofita. Aia, nai holomua. Ia teki moutolu. Amen. Tapu ki e a fio ai o tua mafi. Ko tau lotolotonga. Tapu mo e whakapa ki he kere tupua koeni. Tau whakataha mai. Kau hi ko tau whoha koeni. Kuono tuku mai ki ono whare kere whai ai whakatatari. Yono ap mau. Tapu ke whanau whamopuna haueiki. Tapu atu hakailang tau e tui, mai a palai vai. Rikuola, moe tau laki hakau. Whanau matapure. Tapu ki he kau tangata eiki. Aris, ka maas kau fine eiki. Tapu nga Simone ka maari sita. Tapu toe nga whanau. Tapu ki se tuata ka maa. Ai lo to fare si asi mo mai aboni tau ka ta heni. Tau fa boni frata. To all our non-Tongans who are here with us today, thank you for your presence. It means a lot to the family. We welcome you as we celebrate the unveiling ceremony, as we remember Sione after a year of being gone from us. God called him to eternity, but we are here to celebrate and remember his legacy. Neso ni na ku lau koe whakamatala peia o mo ui a tabayo eiki koe ni. Tabayo eiki anga whakatoa ki lalo. O kia ia e kamata anga talanoa koe ni, talanoa ai matiu ki he ngahi monu ia. Ako ves tolu manako whakatoka ngā ia ulunganga e ki tama koe ni. Ai monu ia nau tolu o ngoi masiva po nau lau marie e ko nau tolu e pureanga hewani. O maria ia liliu e motua rea no ngawe a ke moritoni heni ai o ngoi masiva. O kuhinga rea ngoi masiva heni o no liliu mai rea whakapritania ko humility. Blessed are the poor in spirit. Sione carried humility in his strength. He knew that real courage is not domination, but the willingness to learn, to be taught, and to grow. In his presence, we were reminded that those who live in vulnerability is a form of strength. Okay, uhinga ho ngoi masiva, okay vai ai. Okay, uhinga ho ngoi masiva, ku tueno ai.
Wai winga hangoi masiva o ke kau e whainga o ku Varnapol. Whainga o ku tūla vea ngofua. I lau e ko speria matiu, nau tolu o ngoi masiva nau lau maari e. O ku nau mālohi ai. Ko nau mālohi ngā e ngoi masiva. E nā ne whē ia, ha o ngoi ata. Ata ngāta pe koa whewhine. O no mālohi ngā masiva ngā. Tala noa e a koe ni. Whakatātā o whakasipinga ke mo ui e ki tama koe ni. Anga lerei, anga whakatō ki lalo. Na tau rea ki ai he malanga i hono. Mea whakaeiki he tau e taha kua hiri. Koe laione ni ka ne kai ngungulu, ka nai whakalongolongo. It has come from his coach. He taimi ne kau e CrossFit Challenge. E he coach. Compare Sione, hange ha laione. Iwi ia, wawe hange ha ninsa. Kono Tatala ia. I passion, I dedication, determination. Whamatala pe, I he loto tonga pe, o ene kaukaua, loto tonga pe ko ene iwilahi. Pe a wawe, pe ane whae whahinga hiki, o koe ke hiki a taha pe he. O whai ke whawhai ha taha pehe, ai hiki e whahinga pāuni, wawe whatatau I hono sino. Kana le whai whakalongolongo. The silent warrior. That's how we compare his life. But tangata la, fie kaia, fie inua, ke maoni oni. Kana le whai whakalongolongo pe. Koe monui ai au talanoa ki ai, ale soni koe. Fkmanatu a te tau tolu kainga, ai whamiri, ai siasi. E nā le whē ha tau mālohi he ngoi masiva. O si isuen. Monu ia ai au ngoi masiva. E tene o ngoi uku kaukaua. Tau kaua ke whamoni pa tau whaftai. E tāpua ki au tua mafi. Tau whaboni ai ahoni. Ia lelei pe mo e koloa. O whaaki mai he o tua o tau whoha koe ni whafou mai. O tau whoha koe ni a Sione. Tea kune omi whatatahai I tau tolu. Ke toi Fkmanatu mai. Humility is always win. Kai ia ha tangata ia. Tangata lahi ia. E anga fita. Kaya tangata ia e tolonga ni mo ui e fia lahi. Kaya tangata ia ku e foloa e ne mo ui I halelei. I ha ne mo ui whakapuapua. Tala mai si isu. Ongo I masiva. Kake ongo I uke kaukaua. Kaukaua he ongo I masiva. E tau lau monu e tāpuaki. Pone fuaki mai. Tama me o tua mafi ki tāpuaki mai. Ai koloa. Tau inasi ai. Ke bongbongin. Tama e hao koe. Kore ati ke whamiri mui koe wha mwe more. Mo mea nau kore ata nina I ke mo mea mai ki heni. Kai ata e koro kalama e kau mea koe na. Mo mea mai ka Tatala e tau Maka. Taimini. Ke tau Tatala e Maka. Ke whai a lotu tāpuaki e Maka. Wa?
Sione Matangi To-Aho. Now we have our phone. Samai, Sione Fonua, Lisita Kapoa Fonua. Tua Fide, To-Aho, Lesieli Fungalilo Mbani, West Fonua. Tokonaki, Juliami Fonua, Opa Fonua. Ilamutu, Alisi, Esaia, Lataisia Bano, Catalea. Toka Ihenonga, Moefie Maria, Koti Sukaraisi. Malo, mau bea mai pego e Maka Tatala, Maka Frafof, vai a no Fkmanatu ai, vai mo frare ai to gamei he to ia kolose vai tolu ve siwa tolu. Ahoni age koia deu to krea ki ai o tau to Maka ko ni ko Fkmanatu. Koe nofo koe ni o ku whakatangata pe. Koe waha ngata e ni o Sione me nofo langi. I heni o ku Hoko koe papa whakahino hino. Ia taha mua sola o Fkmanatu. Ia ilo ke historia tangata koe ni. Nai whetaulaki mo no tua lo tonga aine i he gym landfill CrossFit challenge. Wa tau ilo ke wa sola kaunga ako. O be ama o be koe. Maka enu to heni kono Fkmanatu enu. Tangata na e Hoko e ngoi masiwa kono malo hinga. Kai kai tene ngoi vai ai. Ya ko Maka koe ni o Fkmanatu ia he ahoni. Pe tu loa. O tu loa e makani. E kui kai ke whangatangata ahono uhinga mono mahuinga. O whakamau ia. Ke Fonua ke ne whakamatala. Ke tangata eni. Tamasi eni. Ane fou he tala ngofua. Ane tuku maha whikau. Paya tau whakamonu ia. Ke tau lotu. O tāpua ki e makani. O tua mafi. O koe ai Maka ulau I kuonga. Koe Maka tuu. Kau ai a Fiona. O kui kai haiwi pe malo. O tatau I mama. Na moia takalangi. Ama fai kende mauea ai Maka tuu. Maka lau I kuonga. O ku Hoko koe whakamouyanga. O pe tawa noa. I fia inua a Isleri. E tā e Maka ko hore pi ke tafe mea vai. Maka ko epe nisa. Ai ngā hi Maka nai ungai. Aho kakai taimi o whaingata. Hoko ma Christ ke Fkmanatu. O koe a Maka lau I kuonga. E mau malu e heangi e wha. Ia o toa e whaingata. O mau toi ai. O ku whakatai pe ki ai.
ai Maka ko mau to Fkmanatu he ahoni. Ko e Maka kutu ko e whakahino hino ai hala ke moi tangat. O fou ia hea vai vai. Anga malu. Fou e ngoi masiva. O ngoi merino. Fou ia tengi nau tolu. O ku nau o ngoi. O ku mana ia Fiona nau moui. O mau fou ako eni. Sione. Matangi, To-Aho, Fonua. O mau whaironga i ono Maka. Koe whakatau hingoa peki e Maka ia Fiona. Koe Maka lau i konga. Ke whakahino hino. Ai anga e moui. Koe fou e anga whakaaki aki mui. O ngoi masiva. Ai mau. Ai moi tangata. O tohi. Aono ngai koloa ke makani. E whamoni ke whamiri. E nau kei kau whataha. E mo whamoni. E whare o ni kola. E whatai pe o nofolangi. E whailonga i ho mau Maka heni. E whamoni ko nofoni o whangatangata pe. E ua ke mau kau. E tāpuaki. Toho mau Maka. E alofio lagi. E mau e moita ngata. Tāpuaki mai e makani. Hoko koe Fkmanatu. E ua whaitamai. Koe alo. Koe lau maari e maani oni. Amen. Kore ke kau iwi. Tau iwa pe e ngai mesi koe ni koe himi mana koe na Sione. Whataha ni ma. O ku mama ngā koe sisue. Kila au kulau maari e sisue. Neo koe te pouria he langi au fia. E mama pe kata iai sisue. Sisue, e pā hoku lau maari e sisue. Neo ngoi ka pui au, e tau o heri lau te au. E hao pe kata iai sisue. Si koku ofa ngā koe sisue. Tau takanga piki mau pe sisue. A potu pe te unofo ai. I heti pe he wani. Te ulata pe kata iai sisue.
kalamonu pe moe ha kaulea pe firea ta pe se tatalai ya ba fofo nga siasi rea o fonga siasi kalamonu pe moe moe family wata te ha me fie ke ki ai ha nerea ke Sione ha me fie ai no tai bien ia ba tu ke ka wifi e vai na mai te Fkmanatu alo se ba Kole be mo ke o mo wa ia ta mo ka pu ko fa ka te ane ke kau na mo pe mari ko o mo ke o kau vai a ta mo no ke me to fare si o i ko ne a ko tu e soma tau fie mo ne ka pe tau ta malo ai ui ko fai e o tua Sione Matangi To-Aho te lawe ai si ko hi kai whanau tama o wawhara Sione Marisita mo e whamiri li kuala peke o lumotua e mau popo aki e me doi a si wa whae wa he wai ngai lea koen e polo ai a sihova a wai whanonga ke ka wai seo tani mau toha ngai Maka mo fumaua o to ye ka wai seo tani ke whamani ke ai ha mau whanau mo e nau whanau ke o whatau ia e tua mo ne whai o Fkmanatu o hea whanonga whai kuna e whanonga ngā ta omi ai mana wa mo ui ke tau ka wai mo tua ka maa kuola Sione ka Marisita kai hale ai mo ua koe Maka ko toka ai koe ia utau iai oanga ma Maka koe ia Maka ko ui ia ko whatu e hau sio ki ai ai tau whanau sio ki ai whanga au ke te ko maa matu whapte sio ki ai si handi Kua ia na omi heo tua, wai o tua hea koe. Mau matua li lei koe ia. Omi ai, a whanonga kupau. Tau whanonga moia. Koe lai ane mui. O whainongai. Ke meni toanga mo ui. Tau wang matoanga koe ia. Koe maka mau inga ia. Ke tau whanonga moia. Tau wang matoa mapap. Ke whaman mal pe tau wang matoa mapap. E whapulupulu pe tawang mo tua mas. Tau hi tau tau. E haun ke ka haun. E a whatu Sione Matangi To-Aho. Pe kalikola ka Matangi ai whami. E pewa marang. O te tau. Maro au pito I Fonua atunga au keu tuheni. Okuo ongoi whakawhetaimo whakaapa-apalahi. Fkmanatu ai tauha taha whakawhetaimo oniki hene moi. O wha atu ki he family. Thank you for inviting us for such an
important event. We shared 9:30 class. Sione and I shared 9:30 class in CrossFit every Monday, Wednesday, and Friday. I would like to share a small memory about Sione from the morning of that day. We were doing another session together. Because I finished a little bit earlier, I was on a stationary bike and waiting for everyone to finish. And Sione did his last workout and then went for a run on the road for 400-meter run. And I decided to follow him. And then I remember watching him from behind, thinking that he has got much stronger, and then how I was surprised his calves were showing, and surprised how quickly he was moving his body. I believe I was one of the last people to see him giving his very effort. Sione was always like that. He gave everything in every workout, no matter how hard the workout was. He improved so quickly. His front squat was so beautiful with his elbow high, which is quite hard things to do. And his double under was skipping rope was beautiful. I think he was really natural. He was a quiet person, but not because he was shy, but he was humble and calm and confident. He never skipped a fist bump after his class, and that's something that I decided to do after his class. I always do fist bumps with everyone, thinking about him. Every time I go for a 400-meter run on the road, I think of him. Now I don't just do workout. I appreciate how lucky I am to be alive and do workout with my friends together. I feel like I live for Sione, and then I feel like Sione is always in me, and I feel that I have to do my best for Sione. Thank you very much, Sione, for making me realize how lucky we are. And thank you, Sione's family, for inviting us today. Watapungue po si Paki ay ikaw ay atabe o gilipan yo ke kahawat ena kita lamono pues pokok of ya Sione Matangi ang Fonua katak pete ulawan ko pe lagi talamono ke Sione mole pe ko bingo ko ke palatan ko ko labe ya ko to fine si To-Aho Simone tamai a Sione ya mo ki mo fefia pe ahon ke na lava mai o Fkmanatu ke na talamono ke Sione ahon. In loving memory of Sione Fonua, you may be gone from our sight, but never from our hearts. Your spirit, your smile, your love, they remain with us always. Will we miss you dearly? We are grateful for the time we had. Rest peacefully, Sione. You will always be loved and remembered with all our love. Saya manu Junior Halatanu and the Bosilati Junior Halatanu of our.
Oi, vamos morar até que eu lá tenho mais batalha por cima. Ao faço com a produção. Ao faço lá no Rio. Bom, o resto. Claro. Nada. O que haré aí? Tudo facial, período, vai, solo la corte, a Fkmanatu aqui, a começar vai ter fasconia, a vai ter mais coisa, uma outra coisa não é ter a roupa toda mal off, a ser que vai fazer uma pessoa, você vai me dar de falar, que todo mundo não vai a vai construir, a menina como off aqui do pessoal.
Kamalo atu ke tuata ka maa ai tau tolu ko whai te kepa, family i he talamanu. Ko inga tau talamanu, tau tō e makani ka tau hoko atu. Kai ke tau kei inu loi mata ai pe. Ka tau hoko atu ka whanua ka whoou. Ko inga e talamanu e ahon. Ko whamalo atu. E ngai talamanu, ko riringi o tau lotolotonga. Ke hoko atu e tau whanonga. And to Sione's coaching team, thank you for your love message that you shared with us and the family. The joy that you shared with us today it's mean a lot to the family, especially Sione's parents, Simone and Lisita, and the other siblings. Let us carry forward Sione's value, humility in victory, courage in adversity, kindness in daily life, and a readiness to serve those around us. Let us build a community that reflects Sione's light. Sports and fitness is an arena for character, for safety, for respect, and mutual care. Where every person's met, where mistakes are met with grace, where growth is celebrated and shared achievement. Tapua ki tau whanong kiai, e unganga lelei o Sione. Ka tāko e wheitu kotoa pe, e atakai kotoa pe, o kui kai, a moe more. O ku whakatoka ngai, ai au whanerei, ai au kuanga vai vai, ai au kongoi masiwa, o ku irongo fua, i e potu kotoa pe. I e wauhonga, me wheitu whamalo sino koe, koe wheitu ia ku whae hoha. Ana sino, au kia ia taka vai vai, Ia, au tutu waki e hon, whakanya kuki kokou, upotua, ka mai whahu, mai whamiri, tutu waki e honi, e tau mau e anga, ange tofu ne mau e Sione, Matangi To-Aho Fonua, Sione, toka, malo e mau whikau, malo e mau koloa, hokatu ake mau whanonga. O mea ake, tau hiwa whaosi e himi koe ni mangeau, Mani ma fola himi so dia tau lelei lakat pauloto o etek lakat bukan mau palo mesi kai howe e tau kotoa heri lakat si gabay di fia lakatu o gabay o masia lakatu muy hesikaina lafi ke poa fina o yangi ai peia lakatu
pegi o si su kalais me fa no tabai me te lau mari mari oni pau alo fa ya tek mau tolu o na hiri kai fai pe tangata e veni Fonua ko puna hoi. Ta buat di pare mo ta pu. Ta buat di na dai kau ta ko lu ma to. Ta ki fa hu. O ko le ke u ko ma ma lo pe ta ka ta ka to ko mo ki na dai kau. Ni kam ta ngai ta ko ka ma. Ta ha tu ai ke ko fu ngai family. Ah, Fkmanatu. Aqui moai. E o pelo aqui até mudou aqui o vinho a você também é. O hiene que o fonga o mudou. Para o Nicola. E o moa que vai a Fkmanatu. O higo é Nicola mana é foto tu é tanga. O kau e ki o tau whakakata. Iha aho kualo maari. Kau koki tau manatu ki he tau tāko hiri. Na tau i hen. E whakaheka e wholau. Ai e whoha ko en. Kau koki e ku manatu. I aho nai kau ko uli. Pe hange ka siwa e amanaki. Kau whawhita ina e tūta whāki e si. O whai hoko whataurama. Koe hoko whamaloa tandai whekau ka mai se toa tāwha mo siasi. Whapo whonga atu na whare sai mone. Ka wāri si. Tōngai whāpiri. Ai whamalo, roto hounga moni ka teke mōru tōru. Ko hui koe tōpiri nā mō whai.
I e tau e taha mālo, e wau mai ke pungpungin, lawa whakakata o Prokalamani. Iau nai whaingata, ka he au mai ke hauani, o kari ka kata. Kari he lotu whia maari, o uia mafi mafi, o maani on, o ke sātai pia sātai. Whamaro atu ka tingu tolu ko tōpe. Si ngahi whalangilangi mo e ofa ko tōpe ko mo whai. Hoko ia koe vai kau aku mo e whanong. Kio rotu whare. Taimi. Nā mau whoronga mai ai he kau pōuri o māwai tai amane kipi. Tai mau koroa, o ofa atu ka tingu tolu ko tōpe. Kai te urea māwai, la wai li whawhi atu tō tōpe, atu no whanga Sione. Rei ki konga manio ki hao moe ko teu teu, tau whamaro. Hala whanonga, tau whaia an whakakato e tau proklama. To our non-Tongan speakers and Sione's coaching staff, on behalf of the family, I convey to you our most sincere appreciation for taking time and accepting the invitation to be with us today. I won't say goodbye because you are part of the family. As we continue to sustain our sweet memory of Sione, please take note that you are also invited to the next part of the program, which is the luncheon program for Sione's president. And I will look forward to meet you there. Malo au vito, ko e ki whahai a Houani, mo e talamonu atu, e halapononga, tau whakakato e tau Proklama, e au no whanga, e rewa whahau ka tau atu. Malo. Mau ai whahu.
Tu me mui o hanga mai me mui. O tu me mui. Mo unu mai. Malo.
Oh, Etta, you go. I'll just say, oh, congratulations. Kiwa tu ka tamate.